Mbashimiye ko muri kutwumva. Ni kenshi cyane cyane tukiri bato twagiye twumva abasaza bagenda bavuga hirya no hino washaka ibigwi igihe cyose yabaga yagahaze. Yavugaga ko we akomeye cyane kuko yarwanye intambara ya Shikaramu. Icyo gihe twakuze tuzi neza yuko habayeho intambara yitwa Shikaramu, ariko ntabwo twasobanukiwe neza Shikaramu ni iki. Uyu munsi naganiye n'abasaza bakuze batandukanye hirya no hino mu Rwanda, bagenda bavuga uburyo Shikaramu bayibonaga ndetse n'uburyo bayifataga muri icyo gihe. Abenshi babibonesheje amaso, ariko abantu benshi bakunze kwibaza bati intambara ya Shikaramu yabaye ite, yabereye he, yahuje bande na bande? Ugasanga benshi bari mu rujijo. Abenshi bumva Shikaramu bakayoberwa icyo ari cyo, gusa bakajya bibaza bati Shikaramu, ushatse kukwereka ko akomeye akubwira ko we yarwanye intambara ya Shikaramu. Muri make, muri Afurika Shikaramu yasize ari intambara yagiye mu mitwe ya benshi, dore ko uyu munsi haba abakuze ndetse n'abato, iyi ntambara ntawe utazi iri jambo Shikaramu nubwo atazi uko byagenze. Ndabasuhuje, nitwa Ildefonse Habimana Rwanda, ndabakunda cyane. Hari abasaza bakuze n'abandi bantu batandukanye hirya no hino nagiye nganira nabo, ariko bakakubwira bati intambara ya Shikaramu yari intambara ikomeye cyane, yari intambara ikaze cyane tutigeze tubona. Dore iyi ntambara yari irimo abirabura ndetse n'abazungu. Kimwe cyatumye intambara ikomera cyane ni intambara yari iteye ubwoba. Ubundi Shikaramu ni muntu ki? Tariki ya 5 z'ukwa karindwi 1967, umucanshuro w'Umubiligi Jean Shikaramu afatanije na mugenzi we w'Ubufaransa Bob Donald bigaruriye Bukavu, iherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Epfo. Aba bombi bamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Colonel Shikaramu yahise atangaza ko abaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ngibi ntibyamuhiriye. Ibi byarakaje cyane bikomeye Bwana Joseph Mobutu wari perezida wa Kongo, aho byahise biteza umudugararo w'intambara hagati y'aba bagabo bombi. Kagame yihagazeho kugeza tariki ya 5 z'ukwa 11 1967, kugeza atsinzwe agahungira mu Rwanda. Icyo gihe iyo ntambara ni ukuvuga ko icyo gihe iyo atabigenza cyo akanga guhungira mu Rwanda, Joseph Mobutu yari kumugirira nabi kuko yari yamuhagurukiye bikomeye cyane, dore ko yamurushaga imbaraga, ingabo ndetse n'ibikoresho. Urugendo rutangaje rw'uyu Mubiligi Jean Shikaramu warinze wigira perezida wa Kongo rwatangiranye n'inkuru we yagiye asoma mu bitabo akiri muto zigaruka ku bwiza nyaburanga bw'ibice bitandukanye by'isi. Nawe ahitamo kugira muri izo paradizo z'isi yigarurira abinyujije mu mahirwe y'ubukoloni, dore ko ayo mahirwe y'ubukoloni yari kumugeza aho yashakaga hose kugera muri Afurika. Mu mwaka w'1967, Shikaramu na Bob Donald bagize uruhare muri coup d'etat ya Moise Tsombe ngo bahirike Marshal Joseph Mobutu. Ntibyabahiriye, ahubwo byabahindukiye bibi cyane batigeze kumenya, dore ko ibi byababereye bibi cyane kuko abaturage bo mu mujyi wa Kinshasa banze kubemera, yewe banga no kubakira, dore ko bari bakunda cyane perezida wabo Joseph Mobutu. Bwana Shikaramu yari asanganywe ipeti rya colonel mu gisirikare cya Katanga, intara yarwanaga no kwigenga. Nabwo uyu Moise Tsombe niwe wari perezida wa Katanga yigenga. Ibya coup d'etat binaniranye, Colonel Shikaramu yasubiye inyuma ahungira muri Stanville ariho Kinshasa y'ubu, naho arahava yerekeza i Bukavu. Ahageze yahise yerekeza ku mupaka wa Kongo uhana imbibi n'u Rwanda. Hari tariki ya 10 z'ukwa 8 1967, aka gace k'umupaka ko yahise akigarurira bitamugoye cyane. Igisirikare cya Shikaramu cyari kizwiho n'ingabo nke cyane,
zigizwe n'abacancuro b'abazungu 123 ndetse n'abanyekongo bo mu ntara ya Katanga 600. Abo nibo baje guhangana n'ingabo za leta ya Joseph Mobutu 1967 kugeza kuri tariki 5 z'ukwa 11 1967. Mu ntambara bahuriyemo ingabo za Mobutu zari nyinshi cyane, inshuro zirenga 20 za Colonel Shikalam. Abarwanyi ba Shikalam bararushijwe cyane, baricwa ndetse abandi barafatwa barafungwa. Izindi ngabo zisigaye ndetse na Shikalam ubwe bahise bahungira mu Rwanda. Kuva icyo gihe bahunga nta numwe wigeze asubira muri Kongo. Kuva ubwo kandi buri wese nyuma y'uko bahungiye mu Rwanda bamaze kuhagera bambuwe intwaro, kuva ubwo buri wese yoherejwe iwabo. Intambara ya Shikalam irangira ityo. Umva amateka ya Shikalam bivuga ko yaje kwicwa dore ko igihugu cye cyari cyaramukatiye imyaka 20, ariko aza guhunga aho yahungiye arindagwayo, nuko Shikalam yarangiye. Hari ikibazo cyangwa igitekerezo ukeneye kutugezaho, watwandikira. Ukeneye kwamamaza watwandikira kuri nomero za telefone ubona kuri screen yawe. Wowe wakanze subscribe turagushimiye, uri igiciro cyane. Wowe utarakanda subscribe, uyu niwe mwanya ukanda subscribe kugira ngo uha agaciro ibiganiro byacu. Ubutaha ikiganiro kindi nk'iki ngiki kiye kikugeraho 5 kuri 5, kandi urabuhaye agaciro ibiganiro byacu dore ko urabuduhaye motivation yo gukora ibindi biganiro nk'ibi ngibi. Turabakunda cyane, naho ubutaha. Imana ibarinde.